Mbahaye ikaze mu makuru yacu hano kuri Mama Rwa Gasabo TV aribanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Kuri uyu wa kabiri Perezida Paul Kagame yakiriye umwami wa Eswatini Muswati wa gatatu, ibihugu byombi bigirana amasezerano agera kuri 4. Hari bamwe mu baturage mu murenge wa Rusara w'akarere ka Gakenke bavuga ko bakomeje kuba mu icuraburindi ryo kutagira amashanyarazi, bakavuga ko bagikoresha ibyitwa ibishishimuzo. Mu gihe kandi Papa Francisco yagennye Padiri Jean Bosco Ntagungira nka musenyeri wa diocese ya Butare. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, ku munsi w'ejo Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yakiriye Perezida wa Angola bagirana ibiganiro. Mu gihe kandi Ukraine ivuga ko yafashe ubutaka bunini bw'Uburusiya ikaba kuri ubu ibugenzura. Amerika nayo yasabye Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela kuva ku butegetsi, hanyuma nawe agakorerwaho ibihano yashyiriho n'icyo gihugu. Nitwa Shadadi Habimana, mukanya na makuru ku buryo burambuye. Yego inshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop, munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue, hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike, muri Mike. Ako karenge kari mu ibara ritukura, iyo urebye hasi ibara ritukura ribona harimo numero za telefone wahamagara. Ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi. Kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa, gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Ku bindi bisobanuro uhamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Reka mbahe ikaze muri aya makuru yacu kuri Mama Rwa Gasabo TV n'amakuru ngiye guhera mu Rwanda. Perezida Paul Kagame kuri uyu munsi yakiriye mu biro bye Village Urugwiro umwami Muswati wa gatatu w'igihugu cya Eswatini uri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda. Muswati wa gatatu yakiriwe na Perezida Paul Kagame kuri uyu wa kabiri, akaba yarageze i Kigali ku itariki 10 Kanama igihe yitabiraga irahira rya Perezida Paul Kagame. Mu ijoro ryo ku cyumweru Muswati yagaragaye mu buyobozi Perezida Paul Kagame yakiriye ku meza. Biteganyijwe ko kuri uyu wa kabiri kandi Perezida Paul Kagame akaba yagiranye ibiganiro n'uyu mwami wa Eswatini. Ni Rwanda na Eswatini bisanga umubano w'ubufatanye mu nzira zitandukanye, cyane cyane mu bijyanye no kugorora imfungwa n'abagororwa. Amasezerano ya mbere yasimwe kuri uyu munsi ajyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare n'ibikorwa bigamije umutekano. Aya kabiri akaba ajyanye n'ubufatanye bwa polisi z'ibihugu byombi, mu gihe aya gatatu ajyanye n'ubufatanye mu kugorora imfungwa n'abagororwa. Amasezerano kandi yashyizweho umukono n'ajyanye no gukuriranaho visa ku bantu bafite pasiporo z'abadiplomate ndetse na pasiporo za serivisi. Umwami Muswati wa gatatu nababwiye ko yageze mu Rwanda ku itariki 10 Kanama aho yitabiriye irahira rya Perezida Paul Kagame. Ubwami bwa Eswatini ni igihugu giherereye mu majyepfo ya Afurika, cyamenyekanye cyane ubwo cyitwaga igihugu cya Swaziland, gihana imbibi na Mozambique na Afurika y'Epfo, kikagira abaturage barenga gato miliyoni 1. Umusaruro mbumbe wacyo ukaba ubarirwa muri miliyari 4.7 z'amadolari, mu gihe nibura buri muturage yinjiza ibihumbi 3,986 y'amadolari buri mwaka. Iki gihugu kikaba kiyobowe n'umwami Muswati wa gatatu aho kuva mu mwaka w'1986 yimye afite imyaka 18. Uzinduko rw'uyu mwami mu Rwanda rwaje rukurikira urwo igikomangoma Sikaro Dlamini hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Eswatini General Mashirikisana bagiriye mu Rwanda mu mwaka ushize. Reka nkomereze aya makuru mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda, aho hari bamwe mu baturage bo mu murenge wa Rusasa w'akarere ka Gakenke bavuga ko bakomeje kuba mu icuraburindi ryo kutagira amashanyarazi, bakavuga ko bakoresha ibyitwa ibishishimuzo. Jean Claude Ndayambaje ni mugenzi wacu yanyarukiye muri uyu murenge wa Rusasa adutegurira inkuru ikurikira. Tugorwa kuko turi mu icuraburindi. Munasi ufite amashanyarazi ukaba uri umubyeyi wabyaye ukakanda ku gikuta ukonsa umwana wawe neza hano ari kuboneka nta byaba byiza. Ubwo tubonaga bitubangamiye kandi abandi bari gucana byajya saa 10 by'abandi bagacana, we ukasanga iwawe ni mu icuraburindi. Imyaka 74 ubwo ntagiye no kwa gatanu. None uko muri ntabanye nkiri muto cyabana cyaje nizoma nta murogo rwagera no kwa mudugudu wacu ntawe. Yeze kabandi bacana tukaja kurahura n'umuriro gwa telefoni tukabura twahurahura
ubwo rero twewe tukagenda turi kubungerana n'udutelefoni mu ntoki ducana amatelefoni gusa n'ibindi ducana. Ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Gakenke mu murenge wa Rusasa bavuga yuko bakomeje guhera mu icuraburindi ngo kubera ko batagira umuriro w'amashanyarazi. Abaturage barasaba ubuyobozi ko bwabaho umuriro w'amashanyarazi ngo nabo bakava mu kizima bakajyana n'iterambere. Atugira imbabazi natwe yaduha umuriro bagacumbura natwe tugacana umuriro kimwe n'abandi. Nukuri nanje ubwanje iyo mbonye bacanye ahubwo nja munsi y'idugashikira igicengirizo ngaza gucucimuza nanje mbone ko nabona mu nzu kwabona. Turi mu bwigunge cyane bikomeye natwe duhabwa umuriro nk'abandi bidufasha kuva mu icuraburindi. Canaga ibishushimuzo cyangwa waba ufite agatelefone ugacana akatelefone. Bacumbikiye hepfo y'inzu y'igihugu urahari ariko aka gace mbese ni nk'uko ni ingo eshatu ni ingo enye baratubwiye ngo tuzabona mu kwa munani niyo turategereje niko batubwiye. Baratubwiye ngo bazayaduha abaje bashize amashanyarazi hariya ngo nyuma y'aho bazacumbura ko twategeye twarabuze. Dukomeje kuba mu icuraburindi abandi babahaye umuriro hasigara igice kimwe na Gahama ntabwo yafashe umuriro baratubwira Paul Kagame muzehe wacu ari kwiyamamaza baratubwira bazaduha umurasire twaheze mu kirere ntabwo twigeze tubona uwo murasire n'amashanyarazi twarayabuze. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Bwana Niyonsenga Aime avuga yuko akarere ka Gakenke kageze kuri 88% mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage. Uyu muyobozi avuga kandi ko bakomeje gukora ibarura kugira ngo bamenye ingo zitaragerwaho n'amashanyarazi muri Gakenke. Kugira ngo nk'uko ari gahunda y'igihugu abaturage bose bagomba kubona amashanyarazi bagacanirwa. Kugeza ubu karere ka Gakenke abaturage bacaniwe bafite 88%, ariko n'abandi bose basigaye ubu twasabye mu mirenge hari kuri umuturage dore ko hari undi mushinga nawo none ugiye gushyirwa mu bikorwa kugira ngo bose badafite amashanyarazi babashe kuyahabwa ku kigero c'100%. Turasaba rero uretse abo baturage yenda bagataba muri Rusasa n'abandi mu karere ka Gakenke bafite ikibazo cy'amashanyarazi ko bihangana. Ubu hari gukusanya iyo mibare kugira ngo noneho bose bahabwa amafaranga bahabwa amashanyarazi ku kigero c'100%. Jean Claude Ndayambaje, Mama Rwagasabo TV mu karere ka Gakenke. Ndamushimiye cyane Jean Claude Ndayambaje kuri iyi nkuru yo mu karere ka Gakenke. Reka mpite nkomereza amakuru yacu mu ntara y'Amajyepfo aho umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francisco yagennye Padiri Jean Bosco Ntagungira nka musenyeri wa Diocese ya Butare asimbuye Rukamba Filipo wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bishinzwe itangazamakuru bya Papa kuri uyu wa mbere niryo rivuga ko izimpinduka muri Kiliziya y'u Rwanda. Padiri Ntagungira akaba yari yasanzwe ari padiri mukuru wa Paruwasi ya Regina Pacis muri Arkidiocese ya Kigali. Yavutse ku itariki 3 Mata mwaka 1964 yiga mu seminari nto ya Rutongo mbere yo gukomereza mu nkuru ya Kibanda. Yahawe ubusaserdoti ku wa mbere Kanama mwaka 1993 muri Arkidiocese ya Kigali. Nyuma yo kuba padiri yabaye umuyobozi ushinzwe amasomo mu seminari nto ya Ndera aho kuva mu mwaka 1993 kugeza mu mwaka 1994 yahawe impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko ya Kiliziya nyuma yo kurangiza amasomo muri kaminuza y'i Roma mu Butaliyane. Iyi bakaba yita Pontifical Lateran University aho yize kuva mu mwaka 1994 kugeza mu mwaka 2001. Yabaye umuyobozi ushinzwe iyogezabutumwa muri Arkidiocese ya Kigali kuva mu mwaka 2001 kugeza 2002 mbere yo kuba umuyobozi wa seminari nto ya Mutagatifu Vincent y'Indera. Ubu akaba yari mu buyobozi bw'urukiko rwa Kiliziya urugereko rwa Kigali kuva mu mwaka 2022. Mvuye mu majyepfo reka nerekeze mu burengerazuba bw'u Rwanda naho ngiye gusoreza amakuru avugwa mu Rwanda aho umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatumba mu karere ka Ngororero yitwa Nshimiyimana Dieudonné yanizwe n'umuturage washaka kumwiba telefone ajyanwa n'abaturage kwa muganga. Amakuru atangwa n'abaturage ni uko uyu muyobozi ngo yaje kunigwa ndetse avuneka akaguru ajyanwa kwa muganga ameze nabi. Abavuganye na Radio na TV wandukesha iyi nkuru bavuga ko ukekwa yitwa Obedi asanzwe ari igihazi ndetse atari ubwa mbere
avuzweho gukora ubugizi bwa nabi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umusigire w'umurenge wa Gatumba Hategekimana Alexandre yavuze ko uyu ukekwa yamaze gutabwa muri yombi ndetse ko yafatanywe na telefone yari yibye. Si ubwa mbere humvikana inkuru y'umuturage wahohoteye umuyobozi kuko mu karere ka Nyagatare mu myaka ishize witwa Safari George aheruka gufungurwa nyuma yo gukatirwa imyaka 2 akurikiranyweho icyaha cyo gukubita no kubangamira inzego za leta. Icyo gihe zikaba zaramubuzaga kuragira inka ku gasozi. Mbere yo kwerekeza mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda, reka mbasabe mukurikira ubutumwa butatu bwamamaza. Umuryango unezerewe bisaba guhitamo neza. Gusa mu gihe utsikiye ugakosa si ryo herezo rya byose. Nubwo bisa nkaho biguteye guhangayika, twe tugusaba gutuza ugatekereza gato maze ugahitamo Kilan. Kilan Spring Mattress, matora ya rasoro, amahitamo y'abifuza kubana karamata. Kilan, so durable, so healthy, so affordable. Ujya wibaza aho ushobora gukorera ubucuruzi bwawe hakunguka kandi bitagutwaye menshi mu kubona aho ukorera? Ufite salon de coiffure, iduka ricuruza imyenda, za alimentation ndetse n'ibindi? Gana Muhima Investment Company Building rwagati mu mujyi wa Kigali. Muri iri soko rishya tufite ibyumba bikodeshwa. Akarusho kacu, ibi byumba bikodeshwa ku mafaranga make utasanga ahandi. Tandukana no gukorera mu duhegeni, utugane hano muri Miki. Ukeneye ibindi bisobanuro, hamagara nimero ubona kuri screen yawe. Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu. Uti gute rero? Ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi, ibiro na za apartment, ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo. Uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka, ubundi ukishyura cash. Bitihise bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse. Ku yandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Amakuru avugwa hanze y'u Rwanda reka nyahere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo yakiriye perezida w'igihugu cya Angola Joao Lourenço. Uyu yakiriwe na perezida Felix Tshisekedi Chilombo i Kinshasa. Ubwo perezida Lourenço yageraga ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Njiri, yabanje kwakirwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kinshasa Therese Kayikwamba Wagner. Ibiro bya perezida wa Kongo Kinshasa byasobanuye ko biteganyijwe ko Tshisekedi na Lourenço bagirana ibiganiro bibera mu muhezo ku cyemezo cyo guhagarika imirwano hagati y'impande zishyamiranye mu burasirazuba bwa Kongo cyafatiwe i Rwanda ku itariki 30 Nyakanga uyu umwaka. Ibiro by'umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa bivuga ko ibiganiro byabaye byarebanaga n'ibiganiro bya Rwanda n'ihagarikwa ry'imirwano ryemejwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda mu nama yo ku rwego rw'abaminisitiri yabereye i Rwanda tariki 30 Nyakanga uyu mwaka. Amakuru aturuka i Kinshasa yemeza ko perezida Tshisekedi yamaze kwakira Lourenço mu biro bye bakajyana ibyo biganiro mu muhezo nk'uko byari biteganyijwe. Byateganyijwe ko nyuma y'iki kiganiro cy'abakuru b'ibihugu, minisitiri Kayikwamba na mugenzi w'umurangora Ambassadeur Tete Antonio basobanurira abanyamakuru imyanzuro y'aba bakuru b'ibihugu byombi. Ni imyanzuro kandi abaminisitiri baje gutangaza ko aba bayobozi bombi bishimiye ibiri kugerwaho nyuma yo kwemeranya kwa Kagahenge. Perezida Lourenço we yari yabanje mu Rwanda aho yakiriwe na perezida Paul Kagame baganira ku buryo amahoro n'umutekano birambye byaboneka mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro ubwo byemezaga kuguhura byavuze ko perezida Kagame yanahuye na perezida Joao Lourenço wa Angola wari witabiriye irahira rye.
mu mwaka w'ibihumbi 2024 ari nako uko guhura kwabaye. Inama yabereye i Rwanda ku itariki 30 Nyakanga, abayitabiriye banzuye ko ibiganiro bizakomeza hagamijwe kugira ngo amahoro n'umutekano birambye biboneka mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Inzobere mu iperereza z'ibihugu bitatu zahawe inshingano zo gusuzuma uburyo bwo gusenya umutwe wa FDLR bwagaragajwe n'intumwa za Kongo Kinshasa. N'imyanzuro y'isuzuma ikaganirwaho muri uku kwezi kwa Kanama. Ikibazo cyagaragaye kinashobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa by'umwanzuro wo guhagarika imirwano nuko leta ya Kongo Kinshasa yagaragaje ko idateze kuganira n'umutwe M23 kuko ngo ari umutwe witera bwoba. Ukwinangira kwa leta ya Kongo Kinshasa kandi gushobora gutuma intambara hagati y'ingabo zayo na M23 ikomeza ikanyagizwa n'ibikorwa byibasira abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi mu gihe byakomeza, kuko ngo nibyo byatumye abarwanyi b'uyu mutwe bafata intwaro kugira ngo barwanirire uburenganzira bwabo nk'uko bakomeza babitangaza. Amakuru yacu avugwa hanze y'u Rwanda reka nyakomereze mu gihugu cy'Uburusiya na Ukraine mu ntambara ihanganishije igiye kumara imyaka isaga 3, aho umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine General Oleksandr Sirski yatangaje ko abasirikare babo kuri ubu bari kugenzura ubutaka bw'Uburusiya buri ku buso bwa kilometero kare 1000. Uyu musirikare yavuze ibi nyuma y'iminsi 8 abasirikare bamaze bagaba ibitero byo kwihura mu ntara ya Kursk iri mu burengerazuba bw'Uburusiya. Guverineri w'agateganyo wa Kursk yitwa Alexei Semenov yatangaje ko imidugudu 28 yo muri iyi ntara iri kugenzurwa n'ingabo za Ukraine kandi ko ibi bitero bimaze kwicirwamo abasivili bagera kuri 12. Semenov yasobanuye ko kuva ibitero byatangira ku itariki 3 Kanama abantu 121 bari batuye muri iyi midugudu bamaze guhungishwa, ngo hari n'abandi bagera ku 2,000 bakiyirimo. Mu ntara ya Belgorod abaturage basaga 11,000 batuye mu turere twa Krasnoyarsk, aka gace kakaba kegereye Kursk, nabo bamaze guhunga nk'uko guverineri wayo yitwa Vyacheslav Vladkov yabitangaje ku itariki 13 Kanama. Ukraine ivuga ko abasirikare bayo babarwa mu gihumbi ari binjiye muri Kursk ku munsi wa mbere bakaba bagamije gukoma mu nko kuri ntambara Uburusiya bwabashuje muri Gashyantare 2022. Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko ibitero bigera ku 2,000 Uburusiya buherutse kugaba kuri Ukraine byaturutse muri Kursk, bityo ko gutera intara ari ugusunikira intambara ku ruhande rw'umwanzi. Ntacyo leta y'igihugu cy'Uburusiya yigeze ivuga kuri ubuso bw'ubutaka. General Sirski avuga ko buri kugenzurwa n'ingabo za Ukraine. Gusa Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya we yatangaje ko igihugu cye kizihorera kuri ibi bitero byagabwe ku basivili. Reka nsoreza amakuru yacu ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zishobora gukuraho ibihano zari zafatiye perezida wa Venezuela Nicolas Maduro mu gihe yaba yemeye guha ubutegetsi uruhande rw'abatavuga rumwe nawe. Komisiyo y'igihugu y'amatora nayo yatangaje ko Maduro yatsinze amatora mu kwezi gushize ku majwi 53, mu gihe umukandida utavuga rumwe n'ubutegetsi witwa Edmund Gonzalez yagize amajwi 43%. Abashyigikiye Edmund Gonzalez n'abakunzi be bagaragaje ko batemeranye n'ibyatangajwe, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigaragaza ko Gonzalez ari we watsinze amatora. Ikinyamakuru The Wall Street Journal cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje ko mu biganiro by'ibanga ibiro by'umukuru w'igihugu muri Amerika White House n'abantu ba hafi ba Maduro, iki gihugu cyagaragaje ko gishobora kumubabarira ku birego kimushinja birebana n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge mu gihe yakwemera ibyo asabwa. Bamwe mu bayobozi ba Amerika bagaragaje ko icyo gihugu kiri gushaka kuvugana n'ibihugu birimo Brazil, Mexique na Colombia ku buryo byafasha mu kwemeza Maduro ibyo asabwa. Ku rundi ruhande kandi Gonzalez n'abambari be bijije Maduro umutekano mu gihe yaramuka yemeye gutanga ubutegetsi. Amerika yafatiye ibihano Maduro n'abandi banyapolitiki batandukanye n'abayobozi b'igisirikare mu mwaka wa 2020 bashinjwa ibikorwa by'ubucuruzi by'ibiyobyabwenge n'iterabwoba, ari byo bita narcoterrorisme. Icyo gihe kandi hashyizweho igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari ku muntu watanga amakuru yageza ku ifatwa rya Maduro na miliyoni 10 z'amadolari ku bandi bayobozi. Nubwo bimeze bityo ariko bivuga ko ibyo biganiro bishobora kudatanga umusaruro, kuko n'umwaka ushize habayeho ibiganiro bisaba perezida Maduro gutanga ubutegetsi ariko abyamaganira kure. No kuri iyi nkuru nsoreje amakuru yacu hano kuri Mama Rwa Gasabo TV. Nitwa Shadadi Habimana, komeza kugira ibihe byiza munakurikira ibiganiro byacu.